U ovoj zemlji se pljačka na sve strane. I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje. Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje. Pa ovo je država za požaliti. Gura se preko reda. 5 ljudi ispred njega. Blica ga moraš uslikati. Neću. Malo podigneš. Neću, bit ću ofiran onda. Nećeš. 5 ljudi ispred njega. Ona žena prije njega, ona momak prije njega. Bilo je 73, evo je sad pali, 74, ovo je 5, što mi to gledati. Evo sam ja.